Moram priznati da sam vrlo ponosna što već duže vreme sarađujemo sa laboratorijom Aqualab. Pre svega zato što je to laboratorija koja je baš po meri naših gledalaca, a ono što je posebno razlikuje od ostalih je potpuno drugačiji pristup i pažnja koju posvećuju deci. Iskoristili smo priliku da na otvaranju nove Aqualab laboratorije u Novom Sadu pitamo i male pacijente kako je njihovo iskustvo. Kao mali bio sam teško bolestan i veoma dobro znam koliko je zdravlje bitno za sve nas. Baš iz tog razloga savjetujem svima trebamo bar jednom godišnje da proveravamo zdravlje radeći osnovne laboratorijske analize. I jako često vadim krv i dalje osjećam neprijatnost, ali za razliku od moje mlađe sestre više volim da vadim krv iz prsta. Svakako mi nije problem da vadim krv jer sam svesna da je bolje sprečiti nego lečiti. A koliko je važno da deca na vreme usvoje zdrave navike, oslobode se straha od belog mantila i u svoj godišnji plan uvrste i redovne kontrole, reći će nam mala Milica. Uopšte vađenje krvi ne boli. Ono je samo neprijatno. Ja lično više volim da vadim krv iz vene nego iz prsta. Iako sam samo jednom vadila iz vene, meni je to više, manje je bilo neprijatno nego iz prsta. Jako je važno da roditelji od malena decu upoznaju sa laboratorijom i da ih ako nisu dobro ne kažnjavaju tako što će im govoriti da će ih voditi u laboratoriju da vade krv. Nego baš suprotno? Da, baš suprotno trebaju, ako su dobri, da ih odvedu. Deca trebaju da znaju da je za zdravlje najbitnije da se oni zdravo i pravilno hrane i da se što više bave sportom. Ali, nažalost, deca sada najviše vole da jedu brzu hranu koja nije zdrava i da sede za kompjuterom satima igrajući igrice. Takođe, oni traže što više izgovora kako ne bi radili ništa na času fizičkog vaspitanja. Ja mislim da deca trebaju barem jednom godišnje da vade krv, a ukoliko su ona bolesna, to se može promeniti na više puta ukoliko su bolesna ili prehlađena. Aqualab Plus laboratorije se sa posebnom pažnjom brinu o deci. U Aqualabu na Slaviji ima čak i poseban kutak za decu gde deca mogu da se opuste, pošto neke rezultate mogu da dobiju u roku od 30 minuta. I onda deca tu sačekaju i poigraju se sa nekim igračkama koje su tu. Kao i kada svaki put dete dođe da vadi krv u Aqualab, oni dobijaju balone, čokoladice i diplome za hrabrost.